Po pokretanju programa na ekranu će se pojaviti njegov osnovni okvir u kojem su prikazani svi sadržaji predviđeni ovim tečajem. Sam okvir podijeljen je na više funkcionalnih cjelina, od kojih je ona nama najvažnija, koja nam pruža mogućnost da jednostavnim odabirom jedne od ponuđenih odgovarajuću lekciju smještena u gornjem dijelu okvira. Za odabir željene lekcije dovoljno je kliknuti lijevom tipkom miša kada se kursorska strelica prikaže iznad traženog naslova. Uslijed toga doći će do uklanjanja početne slike s ekrana i pokretanja video sekvence vezane za prvu lekciju pripadajućeg poglavlja. Sada se na ekranu mogu uočiti i ostale funkcionalne cjeline kao što su meni za izbor željene teme uz lijevi rub okvira, površina za prikaz video sekvenci u sredini i skupina ekranskih tipki za kontrolu prikazivanja koja se nalazi uz donji rub okvira. Za odabir jedne od ponuđenih teme iz sadržaja odabrane lekcije potrebno je postaviti kursor iznad njenog naslova, pri čemu se za označavanje koristi plavi pravokutnik i zatim pritiskom na lijevu tipku miša započet će se prikazivati njezin sadržaj. Ako ste izabrali neku od ponuđenih tema i već započeli prikazivanje video sekvence, možete daljnji nadzor nad upravljanjem vršiti pomoću ekranskih tipki što se nalaze ispod same površine na kojoj se ona prikazuje. To znači da se za privremeno zaustavljanje prikazivanja može pritiskom na lijevu tipku miša na tipku u obliku dvije okomite linije pokrenuti funkcija pauza, dok se za nastavak prikazivanja može odabrati tipka u obliku trokuta koja pokreće funkciju play. Za potpuni prekid video sekvence potrebno je izabrati tipku stop. Pokazatelj u obliku okomite linije koja klizi po okomitom žlijebu ima dvostruku funkciju. Kao prvo označava trenutni položaj u odnosu na ukupno trajanje video sekvence i na taj način vam omogućava da uvidite je li ona na svom početku, sredini ili pri kraju. I kao drugo, omogućava da se njegovim povlačenjem brzo postavite na željeni dio. To je naročito pogodno u situaciji kada se želite vratiti i ponovo pogledati neki već prethodno prikazan isječak. Za brzi prijelaz na sljedeću ili prethodnu temu u okviru tekuće lekcije možete koristiti odgovarajuće ekranske tipke, dok se pokretanjem funkcije Continuous Play omogućava njihovo automatsko povezivanje i na taj način pregledava čitava lekcija bez prekida između pojedinih tema. Pored video sekvenci, u sklopu ovog tečaja na raspolaganju su vam i tekstovi svih lekcija s prijevodom. Za prijelaz u tekst režim rada odaberite ikonu u obliku slova A i nastavite raditi prateći prikaz teksta na ekranu. Ponovo prikazivanje video sekvenciji možete pokrenuti odabirom ikone sa simbolom kamere. Ako želite provjeriti svoje znanje, kliknite na ovu ikonu i izaberite vježbu ili test iz odgovarajuće lekcije. Ako želite ispisati trenutni sadržaj prikazan na ekranu, kliknite na ikonu pisača i pričekajte dok ispis ne bude do kraja gotov. Ako kliknete na lijevu tipku miša u trenutku kada se kursor nalazi u gornjem lijevom uglu okvira, omogućit će vam se neposredan pristup internet prezentaciji proizvođača, dok se izborom ikone u znaku pitanja mogu ponovo pokrenuti ove upute. Konačno, odabirom ikone u krajnjem desnom uglu možete zaustaviti izvršavanje ovog programa i njegov okvir ukloniti s ekrana.